Mwen show informasyon mak mandou la men. Si te mas le bejin ak nan zon nan lonti da mouj men. Yo manzeret nan zon nan bakon kout manzerete men. Si lo ka ou ka fè mwen kout manzerete men, si ou le baz. Mwen konti se gason men jatou gason ba ou ka ede men. Je bat nan men. Koman sa chèche de li? Mwen bezwe kon kote li ba sa mwen ki kek mwen ba manzer men. Sa di li sel mwen ka chèche wase, mwen ka chèche wase le mwen tou? Oh, si gason ba. Koman sa posto dan sos? Oh! Ano? Posto dan sos, mwen yon nou baka chèche informasyon de mwen.